1 Thessalonians 5:11 to 22. Agigiddan tayo nga mangbasa, kakabsat. Unok, sisinublat tayo kung nakidi. Okay? Agsisinublat tayo nga agbasa. Basa ti English ti verse 11, basahin nyo ito Ilocano ti verse 12. Okay? Kung natin nasantuan nga surat, wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Amen. Kunana, nakaan-anos kayo kumakadigiti aming nga tao. Sino kadagay tinaanos kakabsat? Okay. Sino tahan na makaan-anos? 15. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. 17. Pray without ceasing. 19. Quench not the spirit. 21. Prove all things. Hold fast that which is good. Everybody, 22. Dito nga surat ni Apostol Pablo, isu kakabsat iti instruction wenno admonition na kadagiti believers nga kaskada tayo ijay Thessalonica. Dito church si Thessalonica, ket aglaslasat iti adu nga panubok suffering because of their faith, because of the unbelievers, and because of the devil. So, he tried to encourage them, but also admonish them. Encourage, pinalagipan na ida, nga digiti nga suffering, han nga iso iti mangibaga, nga adada iti wrong. No di kat in-confirm na, nga agsapsuffer da, gaputa dada iti right. And then he encouraged them, hanlaang nga kinomfort na ida, no di kat ada instructions nga inted na kadakwada. So tonight, I would like to continue my message, the ways to inspire others. Ways to inspire others. Kararag tayo. Apo Diyos, parukpok mo di pamendisyon mo, iti deti nga mensahe. Nang runa, kadagiti kakabsat, nga da iti adayo, tababalaan iti online, nga makadanon kadakwada, deti mensahe, manipod iti adipon mo, the Senior Pastor of HBBC, diti main sanctuary. Katulungam tong galmay sa kaskan kanayon, apo nga dawat ko, nga digiti amin nga dati adayo agbehave da tulungam digiti pastor leader tay sudat mangiwanwan mangidaulo apo Dios iti regta digiti kakabsat nga dumngeg ket bendisyonam apo ti adipon mo, give me utterance in my lips that I can speak the right words nga mangexplikar deti mensahem apo agsawat nga marik nami kumat panagtignay ti Santo Espiritu kas manang dingeg mi ti lapayag ti puso mi, inindengan mi kumati, ibagbagam apo. Kas panagpanunot mi nga panangamiris, deti balikas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tukaw tayo kabsat, kahit kablawan tayo di patriarch tayo, ni mama, adaday jayan ta, kwayda tayan ta, AV tayo. Okay? As always. Now, deti church tayo, itatay ko muna nga gundaway, kasarsarita nagdede kabsat, kat kunana pastor. Pagpakamustaan na kani kastoy, kunana, kat nag-meet kami. Kat idiimbagak, nga taga-HBBC ak, kunana, apo kat permi nga nagado, tinaimbag nga naibaganan, may panggap keng ka, may panggap ti church tayo. Kat nagsaya at kakabsat, nga dinggan, nga digidjay, ar-aramiden ti apo kada tayo, kan dijay panagtulnog tayo ken kuana, nga nagresulta iti kastoy nga ministry, kat adugayam nga Kristiyano kan churches, iti mabiblesan kakabsat. So our obedience that resulted, deti nga blessing, deti kapilya kakabsat nga makita yung kat bunga ti obedience. Deti groundbreaking, di batak, bunga ti obedience. Dagitoy agtaod nga ministries tayo, bunga amin ti obedience tayo.
Kat because of our obedience and our faith, nga nagresulta ka digitoy, ditay ammo, nga dugayan ti churches, kan Kristiyano, nga mabiblisan, may encourage, kan may inspiran kakabsat. So kahit nga rabi, iti kayat kumot nga inspiran, da kayo. Gaputa, if others are blessed by what they see, kadeti ministry tayo, masapol nga datayo kakabsat, again encourage. Tapnon agtultuloy, detoy anop tayo, ngagserbi iti Apo. So kati saludsudek kada kayo kakabsat, willing matlang tapuso yo, nga agbalin nga encourager iti padayo a Kristiyano. Amen ba? Kasi, uray i-share ko dito how to inspire others, no hang kamot willing, nga agbalin nga encouragement iti padam. You are not willing to take the effort and take the action. Awan jay pusom, ti mang-encourage ti padam nga believer, wano Kristiyano, it's useless to explain the how. Nawatan nyo kapsat? So, si kakararagak, nga i-incline ti Apo, ti puso tayo, nga gin-encourage ti tunggal maysa. The word inspire, it's to influence, provoke, or encourage. The commands to encourage others is found throughout the Bible. Makita yung kakabsat ni Joshua. For example, kat kabaro iso na nga leader kakabsat because of God's encouragement to him. Kan di pa nang encourage, digiti members, digiti Israelites, nga kunada, Joshua, no dalakit diti apogan ka, nga kasti ka adana kini Moses idi, suportaan da kanto. So narikna na kakabsat, jay support dagiti Israelites. So nga because of that, na-encourage, nga nangidaulo kadakwada. To be an inspiration to others is a great blessing. Ano't kay kayat nyo kakabsat? Detay, han ka nga blessing, uno si ka detay blessing. Last Wednesday, imbaga kada kayo, that there are 3 kinds of person that you can be. 3 kinds of person that you can be and you should be. Number 1, kakabsat, no inspiration. So, adda ka ditoy, nga Kristiyano, ngem ti biyag mo kakabsat, han nga inspired. Awan DJ mang tudking katregta. That's the stage 1. So, adut kakasta kakabsat nga miyembro. Agpapatay, agmamayo, okay? Awan makitam nga dete, kasla motivation, kadakwada, because they are not inspired. Pero actually, digito yung believers, handa inspired ti church, ngam no may panggap ti panagpabaknang, inspired. Panagnegosyo, panagbasa, panagsucceed iti na in materialan, secular, inspired da kakabsat. Kaya na nga sa wen, they lang may panggap ti panagserbi ti Apo, ti awan inspiration kadakwada. So agdada, makigimgimong da, ngam awan makitam kakabsat nga dete regtana. Ngam no may panggap ti pagbaknangan, pagkakwartaan, kan pagnegosyo kung da dumapay, agat alerto kakabsat, gaputa inspired. Siguro buy-buyaan na digitay success story ta Facebook, digitay success story ta YouTube, agdingding ti success story ti radyo, so nga makitam di inclination na worldly success. Ngam no, success ti panagserbi ti Apo, awang kakabsat. Sapay kumatawang kadatay ti kastat. Amin tayo kuma, Matthew 6:33, no addaman success nga dapat umuna, nga ipursu tayo kakabsat, hanga tayo pa nagsaksid tayo, kadigitay banag nga agpaay kada tayo. No di kat di pa nagsaksid tayo, digitay banag nga maipaay tayo ti Apo. Nawatan nyo kakabsat. DJ kumat umuna nga concern ti Kristiyano. DJ ti umuna nga concern ti namate. DJ pa nagsaksid na, tay maipaay na iti Apo in terms of time, tiyempo, talent, dete skill na nga maipaay na, kan treasure, dete cheerful giving na. Jay stewardship. Sa ludsod, kas jay te ka di kakabsat? Ada ka di goal yung nga para ti Apo? Sino ti ada goal na nga para ti Apo? Oh. So no, the goal mo nga para ti Apo, si ka number 2, inspired.
Ada naka-inspiram. For example, nag-testimony day Jacob Sat, may panggapti giving, na-challenge ka, mang tudak mamat. Irugik mo tiyag tithesen, irugik mo tiyag first fruitan, irugik mo tiyag commitment, mang tudak mo ti para mission. Apay, nagkaroon ka ti goal kasi ada naka-inspiram. Mabaling nga di preaching, idiningag mo di explanation ni pastor, na-inspiran ka, na-encourage ka. Mabaling nga di testimony ti may sakabsat, na-inspiran ka. Amen? Saan ko malaang hante urayin ng kakabsat, nga ungat ti paka-inspiran tayo. Kasi no ungat ti mangidurduron nga karayong king kakabsat, mapilpilitan tarik na, hangkate. Napimpintas ka ti mangidurduron king ka, saan nga gapu tay ungat, ngam gapu ka di jay, inspired ka. Na-encourage ka. Oo, ti ungat kakabsat, fear, out of fear. Ngam no encouragement, talaga joy, adaragsak mo kung regtan. So with inspiration. Tata, okay. So, adagol mo nga para ti Apo. Di ka, gaputa, adagol mo nga para ti Apo na mapasamat. You start to what? You start to work on it. You start to succeed on it. And as a result, you become an inspiration to others. So, dati, sika lang iti may inspiran di testimony. Tatan, sika matan ti ag testimonyo. Nawatan nyo kapsat? Ano ti testimonyo? Di pa nag-obey di word of God. Nabaling ako namin itatao, amuyo kakabsat. Struggle kanyak ta Matthew 6:33 di. Kanayon matamtamaan ak to, preach ni pastor di priority. Kasi Sunday morning go wirak lang. Jak magi-prayer meeting kakabsat. Ngem, in-commit ko ti apo, ko nag-apo, i-commit ko ging ka deti Matthew 6:33. Hala nga Sunday morning, agaten dagiti Wednesday night. So, pin-prioritize ko't pa nagigimong ti Apo and praise the Lord. Nakitak ti pa nagtrabaho ti Apo kanya. So, as you testify, you are now inspiring others. So, ti question kada kay itang Arabi kakabsat, yan na dita ti ayan mon. Yan na dita ti ayan mon. Si kakadi day jay Kristiyano nga awampay pulos goal na nga para ti Apo. Awampay nakariing ka day jay riknam. Hampay nariing tapanunot mo. Walo si kakadin jay Kristiyano, nga nariing ti goal na ngagserbi ti Apo. Ada goal mo ti giving, ada goal mo ti soul winning, ada goal mo discipleship, ada goal mo ti panagigimong. Hello? Oh, may goal ka na para sa Panginoon. Alam nyo, ang sarap magkaroon ng goal para sa Panginoon, ha? Kasi, noon unang di goal mo nga para ti Apo, baka muntumot iso na di goal mo nga para ti sarilim. All these things shall be added unto you. Yun lang yon. If you honor God, He will honor you. Di ba napakasarap? Mga kapatid, so, wala ka inspiration, ngayon, may inspiration ka na, ngayon, ikaw na yung nakaka-inspire sa iba. Nakaka-bless na yung buhay mo. Ikaw na yung sinasabi nila, among, na-encourage sak ka DJ Biag ni Tito Jerry. Oh, di ba? Na-encourage sak ka DJ Biag ni Brother Jacobo, maka-bless na DJ nga kabsat. Ha? Na-encourage sak ka digiti may nagdalos. By the way, praise God, digiti may nagdalos. Alam nyo ba, nakaka-encourage kayo. Oh, praise God, digito yung dati AB. O, di ba? Di ba kayo na-encourage dito sa mga nasa AB? Urihan nyo makikita iso kakabsat nga they are not missing in action. They are always in action. Although they are missing in the main crowd. Okay? But praise God for that. So dapat ti goal tayo kakabsat. Diyan number 3. Diyan number 3 dapat tayo. Na ikaw na yung nakaka-inspire ng iba, nakaka-encourage. So doon tayo mag-focus. Then number 3, how can we inspire others? Kasano tayo nga maka-inspire iti sa bali? So, dito binasa tayo nga passage ti scripture, dita tayo nga alaan kakabsat, di principles, kan tips, instruction from God, how we can inspire one another. Tiyo mo na kakabsat, di verse 11. Kung ano di verse 11, wherefore, comfort yourselves together. Agliliniw-liwan-liwa kayo titunggal maysa. Edify one another, even as also ye do. Agpipinabilag kayo, kas ar-aramiden nyo, kunana. So, number 1 kakabsat is build each other up. If you want to encourage, if you want to inspire others, then build each other up. Okay?
Deta word nga build kakabsat, kat opposite ti destroy. Opposite ti mangdadaal. Wano mang pundi kakabsat. Han kuma nga DJ pakadadaalan, pakapunjan DJ kabsat, DJ mapundi ti panagserbi na ti Apo, ti aramiden tayo no di kat DJ, paka-encourage san na ti panagserbi na iti Apo. So, di mo lang alam kakabsat, nga DJ kabsat, in-encourage mo, nakatulong DJ nga encouragement mo kinkwa na iso nga makita mga agserserbi ti Apo. Building up others means to edify, encourage, and uplift them so they will be strengthened. Ano't strengthened ti Ilocano? Mapapigsa. Sino't makasapol, ti pa nakapapigsa? Sino't makasapol, sino't dapat mapapigsa? Ti agkapkapoy. Aping agkapkapoy. Adamang pakpakapoy kinkwana. Sino kada kayo ti madamang agkapkapoy? O, kitam takabay mo, rupa na pelang kakabsat, agkakapoy yan. Agbamayo. Apay kakabsat ng agkapkapoy. So they will be strengthened inwardly. Ti kasapulan ng apigsa, kakabsat, hanga ti alunit, sa bali di nga pigsa. Ti kasapulan ng apigsa, hanga ti bagi. Ti kasapulan ng apigsa, inwardly. Aggapo ti unag. Nga mapipigsa ti kaungan na, to persevere despite difficulty. Now, amin tayo kakabsat, adasang-sangwan na nga struggle di panagbiag. Kat depende, data struggle, hanga data struggle ti issue. Ti issue nga talaga kakabsat, kasanot pa ng take tayo kadigito yung nga struggle tayo. So nga data, langa tayo ita, habukit kitang takabay mo, talata sarili mo, no apay nga kasta kakabsat, kasi kastat pa ng take mo, di problem mo. Nawatan tayo kakabsat? So tunggal may sa, ada struggle na, ada problem na, katanyan nga nagdakil nga ba, nagkakabsat, DJ encouragement mo ka, DJ kabsat. So imagbagak ka da kayo, no sumungat di kita kakabsat, ana aramidam, encouragement, praise God, nakaumay ka. Oh, no na late, anak ko nam, tumaminsan sa Bahamton, Brad. Sa Bahamton, sister. So, uplift them so they will be strengthened inwardly to persevere despite difficulty. Agasam kakabsat no amin tayo da problema kat maupay tayo amin di problema tayo. Sino pwede umay magigimong? Ana serbina or te kapilya tayo nga, praise God, di kapilyat HBB. Siya awan daman, di kita membro da na upay da amin. Sino warudan kakabsat? Amen? So, anak dapat aramidan tayo. Again, encourage. Deta ka partner yung kakabsat ti prayer. Ibaga ma, next time datantuman ng kunam. Oo. Tapno nag-absent ng kakabsat. Encouragement seeks to infuse difficulty with meaning. Among ti maarami ti encouragement. Tulungan na DJ tao nga marigrigatan nga agkaroon iti namnama kasi makita na nga DJ pakarigatan na hana dapat pakaupayan tadagayam na pintas nga purpose ti Apo. So DJ tao nga kinasaritam in-encourage mo nga ti goal mo ipakitam kenkwa na nga DJ problema na, DJ suffering na, han nga dapat discouragement kinkwa na no di kat ibilang na nga blessing. Data kakabsat ti maaramid ti encouragement. Encouragement gives meaning to your suffering. Kitam tay tao kakabsat, nagsapsaper, agis struggle. Kala ko makadaga ita, okay kay dito, adi struggle yut balbalayo. Di kita naganak yo, di kita kakabsat yo, di pagubraan yo, di eskwela, di kita agbasbasa. Maraming struggle. Pero na may ka nakigimong, nangag mo di preaching, kat naawatam, napalagipang ka, nga jay struggle, at the purpose ti Apo, di ka ba-encourage ka? Naawatan nyo kakabsat. Without that sense of meaning, hope, and the will to go on fades. No amo makita nga dijay trial mo ti agdama, ket blessing, mapukaw tinamnama, ken dijay pakinaka mong agpatpatuloy. Iso deti agquit ka nuwan. Ag-give up ka.
Hangko kayatan, mapuspusak ka bermi, jak kayatan, I give up, you see. So, kasta kakabsat, no kasta, pasapul the encouragement. By the way, warningan kayo kakabsat. Don't you know na kung sino ang pinagpapala ng Diyos, yun ang mas tinitira ng kaaway. Kaya kung kayo, member ng HBBC, at ina-appreciate ng maraming churches, mga members, maghanda-handa kayo, babanatan kayo ng kaaway, titirahin tayo ng dyablo. Bakit? Galit ang dyablo sa pinagpapala ng Diyos. Kaya kung ako sa inyo, maging aware kayo dyan. At huwag tayong padala sa mga problema, sa mga bagay. Ano mang malilit na pwedeng makapundi, maka-open sa atin, pabayaan na natin yon. Tatandaan nyo, titirahin tayo ng kalaban dahil tayo pinagpapala ng Diyos. Naawatan yun kakabsat. So kati kung nakada kayo, hanla nga da kayo nga member, mairanod iti blessing diti church tayo, dapat kakabsat, mairaman pa iti panagsagaba. So, very important. Kadigito nga panyempo, listen, diti church tayo, very important ti pa nag-encourage. Tatta nga kasapulan tayo kakabsat, iti agpipin na lagip ka nag-encourage tunggal maysa. Hanga time ita kakabsat, ti agchichinismis. Hanga time ita ti agpipin nerdi. Hanga time ita ag-inisnab kakabsat. Time ita ag-encourage. Kasi, madama nga umuli ti trabaho ti Apo, na imbag ko man umuli lang, igaw-gawid ni Satanas. So matirat may sa agabsent. Don't you know? Deta la may sa nga miyembro kakabsat nga nag-absent, maapektuhan ti pastor, masaktan ni Apo Diyos. Gagawin talaga ng dyablo lahat yan. Kaya, yung tingnan mo, titiray ng dyablo ang mga members, ada agabsent, ada naumay, datayumot ditoy, awan ba ni Kasto? Hindi nyo na i-realize, big picture tikitan nyo kakabsat. Kaya ganyan yung mga members na yan, tinitira ng dyablo. Bakit? Titirahin niya para ma-discourage ang pastor, para masaktan ng Panginoon. Pag na-discourage ang pastor, manghihina siya, apektadong leadership. What happens? Hihina ang church natin. Ganun lang yon, domino effect. Kaya nang runa kada kay ngamen, dapat maawatan nyo deta. Tapno amo yung nga ikararag ti pastor. Kan amo yung nga bisitahan, di kita, ay awan ni kastoy teksak man sigurado. Ni pastor sa pulon na dayjay. Ganun dapat maawatan yung kakabsat. Ulitat pa yun, no, naawatan yon. Hangko dapat ulitan na, nalawag di jayan, ha? Okay? Tata kakabsat kastoy. How do we build each other up? Kasanot pa ng build up tayo ditong galmaysa? Kasanot pa ng build up tayo? Simple lang kakabsat. Siyempre, kung ikarkararag ka, pero meron pang dapat kang gawin. Maliban sa pinag-pre-pray kita. Brad, pre-pray kita. Sister, kararag ka. Meron ka pang dapat gawin. Ano yun, pastor? Eto, Ephesians 4:29. Dito dapat aramidin tayo. Ephesians 4:29. Ano nakalagay doon? Okay? Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Deta corrupt kakabsat, makaperdi. Kasla kumanumakan, makabangles. DJ kinapresko na kakabsat, mabangles, gapo ka DJ dumapo nga. Ano DJ? Foreign nga banag. So, datayo, hantay nga agbibinangles nitong galmaysa. Anak aramidin tayo nga rod kakabsat, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Anat punto na ito'y kakabsat? Detoy, God wants us to use our words to build others up. Titulbek kan iti tool nga pang build up tayo titong galmay sa words. Nakita yung kakabsat? Hana mabaling hante agun uni. Hanamot mabaling arod, gano aguni tayo, hamot makabuild up jay sarita tayo. So, use your mouth to edify. That which is good to the use of edifying. Gamitin mo yung ngiwat mo, nga mang-edify, kan mang-minister iti grace, kadijay, dumngeg. Nawatan nyo kakabsat? Sometimes,
Our words are like a sledgehammer. We swing away without thinking. Ibalikas tayo nga dito'y palpanunutan. Suddenly, we look around and realize, api nga kastoy, ti mapaspasamat. When we thoughtlessly sling our words around and tear people down, our relationship will suffer. One reason we are not constructive with our words is because we don't realize nga tigayam ngiwat kakabsat, powerful tool. So, nung na-realize tayo nga tingiwat kat powerful tool, dapat nga rod i-manage tayo. Kat usaran tayo kakabsat nga mang-build up. DJ dapat makorek, usaran tayo jingiwat tayo nga mang-korek. DJ dapat makomfort, usaran tayo jingiwat tayo nga pang-comfort. DJ tao nga dapat mapalagipan, usaran tayo jingiwat tayo nga mang-palagip kan kuha na. Anyaman di kasapulan ti tao, usaran jingiwat, para ka DJ nga banag, para ti pa naka-build up na. Amen? So let us use our words to encourage. Now, Pastor, how can I use my mouth to encourage? Okay? Nawatan nyo, kaya chumot lang usaran tangiwat yung pang-encourage. Kasano ka nga encourage, babanting iwat? Kung natin nagwagat, kasta lang, brad. Bayat mo't dayjay. Ngam ti kasayaatan, kanti dapat nga pang-usar tayo, tingiwat tayo, way. Nga pang-usar mo tangiwat mo, nga pang-encourage ti sabali, is use the word of God. Awan kas dayjay sa uti apo, nga isut ibuksilan tangiwat mo, tapnon dayjay kabsat, may encourage. Usaram jay sa uti apo, yes nga tangiwat mo, nga isut pang-encourage mo ka dayjay kabsat. Nawatan niyo? Eget, anat dapat nga ro dito kakabsat. Dapat each one of us, agat adamat bala tayo ti sa uti apo Learn to use the Bible to encourage one another. Nawatan nyo kakabsat? Sino ka dakit ti magay kabesa ta Romans 8:28? Nagpintas nga pag-encourage sa Romans 8:28 All things work together for good to them that love God. Amen? Sino ka da kayo kakabsat? Deta ti life verse na Romans 8:28. Di ba? Usaram deta, my grace is sufficient for thee. Usaram deta, Matthew 6:33. Use the word of God. Salud-sudag ka da kayo, no di kay konbinsado, di bagbagag. Anat amo yung napimpitas sa pang-encourage. Anat tul nga usarin yung pang-encourage no nga Bible. Alaman? Anang rin kabsat? Di bagbaga ni Manong Nemi. Dati bagbaga ta angkor ta bombo, iso pang-encourage mo. Anat amo yung napimpintas nga tul nga pang-encourage nga Biblia. Alaman? At daka di kakabsat. Awan. Dito yung kakabsat, ba't lang di pang-encourage mo? So nga, amuyo, dakala ba nagtapa nag-devotion tayo di binigata? Sino ka dakiti nag-devotion tayo bigat? Kaasam di na devotion mo, ay, malagip ko siya, amo magandang devotion ko, di na minsan, di ko na di Bible, kastoy, naging blessing kanyak tayo jay. So titul tayo, nga pang-usar tayo, kadating iwat, nga tulmo lang nga pag-encourage, dito sa uti apo kakabsat. That's how we build each other up. Amen? Okay, number 2. Another way to inspire others, di verse 12 tayo. Verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Kita nyo J11, ti ko na, da kayo, ket aglilindiw-liwa ititunggal. Dito yung verse 12, sino't ibagbaga nga encourage tayo ditoy? Sino ka kapsat? Alabasahin nyo man. Sino ti ibagbaga ta verse 12 nga dapat inspiram kan encourage them? Jai, pastor. Apa yung nga pastor? Ada makita yung nga pastor dita? Ada makita yung nga word nga pastor? Apa yung nga pastor ko na yo? Kasi ko na which labor. Ano trabaho na? Admonish. Mga admonish over you. At dating atwan you kunana. That means authority. Sino day jay? Hanga dikon. Amen. Pastor. So, di Bible, kunana di verse 12,
see to it that you also inspire your pastor. Tatagakabsat, sino kada kayo, ti pagbibiyagan na dayta nga prinsipyo, nga kunam, as a member, I will inspire my pastor. At dakadi kada kayo, dayta nga panunutan kakabsat. Ar-aramiden tay kadi. Ar-aramiden tay kadi. The word esteem, anat esteem kakabsat, plancha, steam, papudutem. The word esteem, kunana di verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Tinumber 2 kakabsat, nga dapat nga i-exercise tayo is respect your pastor. Hala nga respect. Respect and love your pastor. O, nayo mo. Respect and love your pastor. Okay? Now, as a member, either may saka ka digiti dua. Okay? Ya Brother Jonald. Jonald, tinaga mo tayo. Oh, Brother Jonald, may saka ka digiti dua. Ano di jay pastor? Blessing ka ti pastor, uno problema na ka ni pastor. Yan na ka nga ta ijay. O, damaga man ta kaabay mo, anaka, blessing ka kini pastor, uno problema na ka ni pastor. Amom deta? Amom deta, amen? Yun lang yun. O, tatagakabsat, apay nga dapat, haan ka nga agbalin nga problema ti pastor. Apay nga ti goal mo dapat, agbalin ka a blessing king kuana. Anat ko na ti Biblia, kinante di Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Okay, anak ko na nadjay. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy, and not with, nakita yung kakabsat? Dua iti klase, iti pastor, nga mangiwanwanwan kadagiti karnero ti Apo. Anak ko na yo, tay naragsak nga mangiwanwanwan, kentay naliday nga mangiwanwanwan. Apay nga naragsak, DJ mangiwanwanwan nga pastor, gaputa digitay miyembro na, submissive. Oh, haanda nga detay nasweng. Haanda nga detay sumangsangdo. Submissive ka DJ pa nangiwanwan nat Biblia, no? Anat insuro na kadakwada kakabsat nga sa uiti Apo. Amen? Oh, amom kakabsat, nalaka nga isuro, digiti yang Christian, tinasubag, digiti nabayag nga miyembron. Namuna ta, adda ti ugali tinabayag nga miyembron nga dete, adda iba ka ti pastor kat, kala dete, si Imon na pela nga, napimpintas si idea ka, pastor. Kasde, ha? Adda kasde ka, amo no nabayag ka nga miyembron kat medyo, adda kasde mo na eh. Adda kasde nga baltik no ka, digiti nabayag nga miyembron ka kapsat. Kasde, agpiprits ti pastor nga, kastuya, kala deti kumong kontra, di panunot mo, nalaing ka na eh. At adot amom ti Biblia, nabayag ka, hang ka de. Alamin, inyong kakabsat, adakas tano ka. Oo. Kakuna na di Bible na eh. Iso nga, tay pastor no kwan, agsin na ay tirik nanan. Anya lakad, digiti nga kakabsatan, nagrigat ka isuro. Di ba? Apo unay, digiti nga young people na, nagrigat da nga makikooperaran. Nagrigat da nga sumurutan. Di ba? Anya lakad, digiti nga adultsan. Sa adults. Oh. So naragsak jay pastor, ape nga naragsak, gaputa makita na digiti miyembro na kakausat. Submissive. Apay mo't ka jay pastor, agsinsin na ay tirik na, gaputa makita na, nga digiti sursuro na kakabsat, awam makakats. Makats damata na bayag da nga miyembro, nalakat pa nakaawat da kakabsat. Kas lang dete, nagbaling nga duduugan ng kakabsat. Han na makakatsen. Aya, kas na Lebron Jameson kakabsat. Seasoned isunan nga medyo lakayan.
Hanakas na di ka ubingan na. Makakatspela ng itaawanan. Season, gumla lakayanan kakabsat. 38 na eh. Sabi ko matahante kas di nga miyembro. Nga habang bumaybayag tayo, rumigrigat tayo mutan nga makakats. Dapat kakabsat, no talaga nga, ambom, kasi kunak din ganyo ha, if you want to be a good Christian, may salang ka digiti, dua ti ayam mo. If you want to be a good Christian, you want to be a good Christian, in the eyes of God, hanga in the eyes of the pastor, in the eyes of God, okay? May salang kadigiti doon aramidam. Number 1, be a good pastor. O, sino kadagiti pastor? No pastor kayo, tibaga kada kayo, sasayatan nyo tag-pastor, ag-faithful kayo, nalingan nyo tag-preach, pagkanin nyo nga na yung bagtikarnero, deta tibaga kada kayo. Sino't pastor? Awang pastor kada kayo. O, miyembro kayo. You want to be a good Christian. You're not a pastor. Support the pastor. DJ lang kakabsat. So kung naman nga tibagin, no anak pastor apo, suportaak din to ding mong agpastor. No anak agpastor, awan tot basol ko no dagtag pastor at anak mo tayo bang agpastor. Ti basol mo to, no dim sinuportaan jay, naya ba nagpastor? No minulbulang lang ang lata, binuybuyam lata. No kinitkitam lang, sinisim mo lang, basol mo to ti apo. At naya bang ka nga sumuporta at pastor, di kami inaramid. So nga, dapat ko nang tibagim, okay? No pastor tinakayaban ti apo kanyak, dakilabasol ko no jak agpastor. So nga da kayo nga dakoling ng agpastor, no itartarayan nyo, basol ti apo dayta. Hanto agbaling nga natal na naragsak na simpat biyagyo, no naayaban kayo agpastor, di kayo mat nagpastor. Sigurado hang kayo ito na simpat na naragsak. Kaya hanto may ay ti apo. Okay? No hang kardayaban ng agpastor, miyembro ka, kat kristyano ka, kunam nga ti apo, Lord God, hanak kinayaban nga pastor, kat itinak pa nagserbit king ka, adain saad mo nga mangidaulo kada kami, we are one nation, we are one church, we are one family, parteak, apo, dapat nga ti pusok, apo, suportaak DJ, insaad mo nga leader. Tulungat, ikararag ko, no anya di DJ ibagana, apo, tulungan makitak, no kasanuak nga makatulong ka DJ. Dapat kas jay kakabsat ti mindset ti miyembro, nang runa kada kayo nga men iti church, tada kayo, leader kayo kadigiti balbalayo eh. Agasam di pastor, in-inspire na ka nga grow. Di kamot lang, agtignayan, tapno ma-inspire mo, di pastor nga, ganado mat. Ganado nga ag-preach. Agsinaya ta, di ko nanan eh. They may do it with joy and not with grief. Apay, kasi no di pastor kakabsat, kat dete nauman. Awam mo, tingin, makaumamat. Ano papasama kan kakabsat? Makita mlatamot ng espiritu ng umayan, naumamot nga dete. Dete, han na maalat regta ng agpritsen ka puta. Kas na bambanog nga, makapaypay ka agprits, permit pa nang emphasize ko, permit pa nang ikarkarara ko nga pinampanunot ko, digiti nga ibalikas ko. Idururnos ko, di panunot ko, di giti pa nang ipagak. No kasano nga ipagak, ison tumot la iso nga awang papanan na, awang serbi, na di ka, agsao di pastor, kakapsat, alagat, no willing ta puso yun, no open ta heart yun, agad dinggan nyo, deti i-share ko nga message, sitangam, no, awan ti pag-improvean ta biyagyo, alagat, sumungbat kayo tulad ta ti apo, kakapsat, basta, loki, bantay ti Biblia, ti Jeremiah 14 verse 4, awa nga, sat, agtak dari pastor, adasin na ay di puso na. Kas na dete ko na useless ti ag-pre-preach nga dete, payri ka kadakot, awan tumot lang, awan mo lang. Kas na tinaganak ka dete, apo anak ka, makauma ka mo ta isuro, awamot lang, pagkakitan na kita ibagbagak kang kan. Dagay nga naganak, maawatan nyo di ibagbagakon. Mauma kayo, di ba? Kaya't mo nga di pastor kas jay mauma. Agyaman ka ata di pastor yo, vibrant pela, kaya nangasawan. Uray, adada miyembro nga papaanawa, adada miyembro nga kabsat nga dete, talaga nga numalagip ti pastor ko, sakit ti ulo. Pero maalak pela, jay buenok nga, nga di kita, ti apo lata di kita, dete lata kwa, mamati ak nga, dete pa nag-preach ko, adanto lata matans, adanto lata mabless, adanto lata agrespond. Apay, no sa nga gasot kayo, dete sa nga pulong nga nag-respond, dakil mo taba na gana.
Ang may mayat, no da kayo amin. Di ba? Di ba kakabsat? Di ba? Ulitin tayo na eh. Baka kung kunayo kat, dakam ti pangalalan ni Pastor Tiragsak, haan, ti apo kakabsat, ang kitam deta kunanan eh. Kita ma? Oh. Anak ko na, obey them that have the rule over you. Submit yourselves, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief. Tapno hangag sinsin na ay tirik na da kakabsat. Oh, da kayo da klaberya, anatrik naman ni Pastor Dennis ditano, kang kanayon nga, umay kayo maki-prayer meeting kakabsat, awa isula iso, di mo laman na yun na klaberya. Hang ka maupay, Pastor Dennis? Ha? Hanagsin na itarik nam? Di ba? Apo, unay kakabsat, datay mo latan. Basta Domingo ibang, kakabsat, tong prayer meeting, awan latamat, isula iso. Kakabsat, mauma mo ta. Oh, dagay ta pasugin, hanga mauma ni Pastor Ber. Kakabsat, mauma mo ta. You see that? Kat once gati pastor kakabsat, ag sinsin na ay tinignan. Anak ko na, that is unprofitable for you. Dakay tumatlang kakabsat, iti agsagaba. So encourage your pastor. How do you encourage your pastor? Look for ways to cooperate. No, ada ibagbaga na, panunutom, no kasano ka. Amon ti may sa kakabsat nga maka-discourage ti pastor. Kas na dati agla ko nga, apo, permi pa nang explicar na tayo product na, hanagun uni, DJ. Anang arod itang. Next time to. Pagpira, no? Nakakaano yun sa mga businessmen, di ba? Pero kung negosyante ka, naghahanap ka ng talagang bibili. Kaya pursigi ka pa rin, di ba, mga kapatid? Oo. Kaya dito naman sa church, ganun din. Pag sinasabi ng pastor, kakabsat, ang commitment tayo amin tong Domingo. Tapos, han na makita nga digitimen, agtignay, agmumuling-lingdag, tutunga nga da, pauna yan. Siyempre, kung na di Pastor Jeric Nana, digitimen, isudat asahak ko mga detay mangdalay. No kumakunakat, okay kakabsat, agpirma tayo, dapat, amen, Pastor! Kung na DJ men, digiti babae ko mga awan plano na commitment, matignay da nga may encourage eh. Pero kulang sa, kulang sa second demotion. Puro second demonyo. Mga kapatid, mga oposisyon. Kaya second demonyo, hindi second demotion. Hindi nakaka-inspire. Kita mo yan? Look for ways to cooperate. Amen? Tuloy tayo ito naman minsan kakabsat. Napindas dito yung topic. Nakapimpindas dito eh. Hanyo pagsensen na ayin, dito pusot pastor yung kakabsat. Dakay dita dingras, encourage nyo, di kita umay dita, nagadayit paggapuan dawan. So nga, thank you ko na yung mo, di kita umay dita dingras. Dakay dita klaberya, encourage nyo mo di Pastor Dennis. No kuna natin bigat, di kita available, ag-ulit hollow blocks, adaman lang may Pastor Dennis? Aday may awan? Good. At least aday may. Agad no awang ko magkakabsat, agad baka yung barsa-barsak na di kita hollow blocks ditan. You see, pasugin, encourage your pastor. Amen. Dakay dita Australia, again encourage kayo ditong galmay sa. Amen. Okay, kararag tengarod. Apo Diyos, thank you so much. Di pa malagip itang arabi. Very practical. Ngem, isot ka sa pulang mi itaga puta. No kitam mi ti church mi apo, madama nga umuli. Kat, ado ti magibakbaklay, di giti nga burdens. Masapul apo nga, may encourage di gito eh. Digiti ushers me, digiti adati AV, digiti adati choir, music ministry, digiti drivers, coordinators me, key people, pastors, amin digiti apo kat ipapaay dati biyagda, digiti disciple maker. So nga po, we should focus on this. Kitam mi ko madeti apo, really. Once nga maupay apo digiti kakabsat, agat talaga, we cannot deny the fact. Talaga apektado apo ti panagtaray ti trabaho. So nga, Lord, help us to encourage one another, help us to infuse comfort and hope kadigiti kakabsat who are going through sufferings and difficulties, Lord, tapno. Maala dalat ta apo ti regtada kan riknada nagpatpatuloy nga agserbi despite ti panakapuspus da kadigiti adu nga parikot kan problema nga mangpuspus kadakwada iti panagbiag. Thank you, Lord, in Jesus' name. All of God's people say,